की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakhrdop ying jongpi. Myntri ubakmi kam jengok kai jangka sarkar jangla ba polindo hak trik pasal arja apsa labu yo Mawnongrim man Shna ke Surok ke Bajarong kumpa iwei poinsan kilometer ke Badairu ke Surok pan poi syaka jaka jengok kai ya ke balatim kum ke lat Murok Markham ke Badan hapo ke Mauthat Lashan constituency jangka East and West Khasiels district habakran nak ni gesngi uba poloi tu baya kan ye ke Surok ula penjo ling ba katanan tourism hakabaladam pan mang pisa Klur ngriulang kandai pu prajar praspa khat kandai tingka bat ulai thuru pasien an sakhot tenda pan sedangno pan Shna kaning Surok hakadi sngi laidan vengkat lu Myntri bodi khmi yakatanat sports and youth affair jongga sarkar jalla uba shakliar wajari ubade hagaju gopor MLA jongga Mauthat Lashan constituency pat ki he opsar kas East and West Khasiels district. Dan asli mentah Vice President jong dari India ulawan hari ni kejela jongi pada kejikran ke jong uang bara kadi bendon ke way ke engine ke banyak ya ke megalia Shna kadi ke kam jongo protai kadi ke tourism yang kari kapau blay ulah kerku kerpang dah ke jingelang mencisngi bagi kedua cultural program but Vice President huwei hu officer uomu Dana Mumbai but wifu iki perlok ki jong u bawan jno ya ke megalia uang tang ke jing jerngam jong kamarian kalak biang balada pang kikmat pinyok kia kata kedai kami kalian diperlok kiba ngai kendu haswa bukitman Shillong dikeli kiong hidon Unteli 5-star hotel ngong mimda bun mila edon ni henry apiyat pieng haki lum bat kita ta ijongi pinomi i 5 stars lagi 7 stars pet chaswin beneng i lagi spark lagi Klur yang ina dangilit sa Shillong, dangilit sa Sora ke isi ka don ne ngong kat hama piyeng hamegalia ka protai baro but kadai ka way ka natural isi ka bahaya ba kata kadai ka spa ba ka jumi kaba i semua berdua pan ong kalau bagi long geri kabar rius pa Henry kinong shong di beduk Badai stang ubriu ubam biang kabor perkat uban shong halor jong kapar kesiar bat ut pada bo hak sedap ika perlun man kesni Yemla benong bagi rius pak kemariang Henry hidup ikut lagi yang kisah kijong nak tak tahu ke jubab ke masyai
kawai lagi lat kilenti ban play ban kentat ia kajing duk kajing terduk ban penlongi kari kajongi kabakio seberang ni don kam ya kajing ya tray lengkap uplay ulat he kat ni kajing keli kalau mangi bre inte sakat no sakat ni uplay ulat kerku kerpan ya kari kajongi ai ba mangiru gini snok tilang bat kimat tidung uplay ling bagi kam kajongi ya kerta kajang ke pertai geological age kawangi tip tu ke Megalian age lanyo ya kala itu tak ke pertai kimarep kajongi usenrai usoptrun kilapai sekeleng jong ke pertai Mentaka pergi sekapali ke jong pi hang ni kum ke Shnong hang ni Markham Shnong ki ba marjan baro kum ke Mauthat Raishan constituency ba mapiru pinyepe syakani ke ba ke sektor lane ka benta ke ba klandu ke ba ladang yetri sitam kanam dan ke wei ke yengru ke ban saduk limba ke tourism lek sesora kipriu ha kajing ya nyom jongki visitors kinong lek jengot ki hapan IY kipriu kintia wat haki petrol pump ikamai mau lenong ngai kendu ya kirang ba Shnong yongi la biang kayok kekot ke zongi yim don kampat pechu shwe gila biang dana ke tourism jadi ka Cherry Blossom Festival ka bangin penlong Mawnongrim metala arlais nyam lepoi kepor rap kepagi on iklan rap show nambah lagi kuat kendogan nang ba kalong ready bahkan man ke Cherry Blossom kata kedai the success story khana jong ke tourism hari ni ke jalan ni dengan snow ngelong badan bok bandan peng jong pi kam ba kedai ka wei ke Klur lingdo nong lai ke ba ke jingdon jong ke kendau ke jong pi kalak palat ya kalai pu arjar eka nah bertaban develop man kentiu ya ke tourism hari ni ke thain ke jong pi don shibur di activities ki pa pila ban le la gadai aga adventure sports la gadai aga baki break inuan ban trek banyak ini ki tupia ki bapi ai mene la pipu le saki kulai yang ni ke kalalong berbun ha ke ni riam cowboy ni ya serum sedeng bagi kulai hari ni saudong dulu je ka kubur ka ba sautanat kalong ba la pi bagi lang play mentan yang Mawnongrim Amda day umau ba ne ba sijaka henry kaban ne hi kedai kani ke siti ke bangawara daladi ban berbena ba lingba jong ka sarkar meglia baket na tourism ni ladep ban sanction ya terpisah ke dalam Klur Nreulat Ndai Putra Hajar Paspa hat kendai tiga Klur tam na kebenda tadi ke approach road berpenyo berpendek ke Surok hadu bagi turis kita mau jengok kena berpoi ha uni suntai lu